Aneli nje endlini ulala kuze kushaya u10 uyintombi nje uzogana kabani? Ngani ngoba phela wena uyalala. Ubani ozofuna kuzolalwa kubo? Injalo ke indaba ekade ikhona bese beya emahlutshini kaHadebe. Mabefika ke esikhothi kaHadebe ke bese beyibona intombi bese linqunywa udwendwe lusine kulo sithathu akabonkulunkulu amen. Kodwa kwakunento yayisenhlizweni yensizwa nento yayisenhlizweni yentombi esibonakalisweni mayilele ukuthi wena uyogana umuntu omsindisi nalo uyatshelwa ngale ntombi intombi engakazi gane ewusitheya ngizoyilanda yonke indaba ukuthi kwasuka apha kabonkulunkulu amen. Mase besendlini bese betshelana lembono yabo ibisi yahlangana. Mase ekhulela umakoti esebeletha umayekisa mase etshelwa ukuthi nangu umakoti ubaba mkhulu wakhe mase etshelwa unhliziyo ukuthi nangu umntwana usebelethwe bantwana bayingcwele bamkhulu kaShemba kabonkulunkulu amen. Yayisiyaqanja inkosi ngegama layo kodwa wabe sethi hawu usefikile uShembe. Ukuba ke uShembe ilapha kwaqala khona ukuphenduka kwesibongo sakaPhumalo bese siphenduka sibe sakaShembe kaNhlanhla kabonkulunkulu amen. Ngoba sesubungcwele manje igama elithi Shembe lithathu lithi uShembe lisho igama lomuntu uShembe lisho isibongo isishembe lisho umoya ongcwele akabonkulunkulu amen. Baphenduka kanjalo ke ukuba baba bakaShembe kabonkulunkulu amen. Hlobo zami ezihle enkosini uma ke sekwenzekile ke lokwesethunywa ke umntwana ma eqhuba inkomo lapha yazodaka ezakhe zayihamba ucake nje lokhu ukuthi kwenzeka kanjani yonke into yakhe ivela iphile akwazi ukukhuluma nezihlahla akwazi ukukhuluma nayo yonke umntwana maqedwe itho ile sesimkhipha lemkhiphela ngaphandle phakathi kwethango la kubo ntwana bayingcwele wayeseyohlala lapha ya ngoba lithizwi akaphume manje phakathi kwekhaya ukuze akhulume noNkulunkulu. Kwaxakeka kanti ukuthi umntwana uphambene kube kanjani kanti cha ubizwa yizwi bantwana bayingcwele lele libize mina nawe akabonkulunkulu amen. Masikhuluma indaba kaShembe ke kuye kube ngathi siphambene bantwana bayingcwele. Ngani ngoba ayemukeleki futhi yasinda omunye athi awungeke ngisonde sothi linemthetho. Imithetho kabani ngoba ila incwadi nencwele. Yesabatha kanti likaba. Sengizohlupha ke manje makhosana sengibaleka ngencwadi sengifuna ukuva inkosi. Exodus 35 Deuteronomy 18 verse 18 John 10 verse 1 awuze naleso kuphakama sabela wena yamukela nasisizwe esifela emagumbini omane Amazulu onapa angaphansi wama ungifundele sitholile Exodus 35 uMose wabutha isizwe sonke sakwa-Israyeli yebo wathi kubo ilawa mazwi awashoyo uJehova ukubani wagcina yebo kusetshenzwa izinsuku ezisithupha kepha lwesikhombisa alusuku olungcwele kini yisabatha lokuphumula kuJehova lo osebenza umsebenzi ngalo akafe ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha amen. Bangcwele asiphambene njengoba silandela umthetho kaNkulunkulu amen.
Simenywe uNkulunkulu kuba sibe la. Omunye eze nemsebenzi 2 verse 22. Omunye eze namaHebheru 12 verse 1. Qhubeka noThixo nawo. Ngiyakuvezela umprofiti kubafowabo. Yakuveza umprofiti phakathi kwabafowabo. Abe njengawe. Abe njengawe. Ngiyabeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Abeke amazwi azobekwe emlonyeni wakhe. Uyakukhuluma kuba konke angikutshela kimi. Kepha ngiyakhuluma konke akutshelwa yimi. Ngiyakuthi uma ekhona ongawalaleliyo lamazwi. Ongalaleli amazwi. Awakhulumayo egameni lami. Azowakhuluma egameni lami. Ngiyakubuza kuye. Mina ngiyakwafuna kuye. Kodwa umprofiti ukhuluma izwi ekhuluma ngezwi ngegama lami. Ngegama lami. Engingamyalanga lona ukubalikhuluma. Engamyalezanga balikhulume. Noma ekhuluma egameni lezinye ithixo. Noma kwezinye ithixo. Lo mprofiti uyakufa impela. Impela umprofiti uyakufa uyakuba into engekho. Noma uthi wena enhlizweni yakho. Uma wena uthe enhlizweni yakho. Siyakulazi ngani igama elingakhulunyiwe uJehova na? Kodwa sizokwazi ngani igama elingakhulunywa uJehova na? Ma umprofiti ekhuluma egameni likaJehova. Uma umprofeti ekhuluma egameni likaJehova. Maleyo nto kayiveli yenzeke. Leyo nto mayingenzeki. Leyo nto ayikhulunywanga uJehova. Ayikhulunywa ngoJehova. Umprofiti uzikhulumele yona. Umprofeti uzikhulumele yona. Anikumesaba. Aniyokumesaba. Amen. Bangcwele bahle uthi uNkulunkulu uzoveza umprofeti abe njengathi akabonkulunkulu. Amen. Phakathi uthi inyanga yezulu ngelinye ilanga ithi emhlaba ezulwini uNkulunkulu senhla ithi njengoba ubona izandla kunezintambo ezehlela emhlabeni zibanjwe ngabaprofeti benu ithi khona amaSulumani ithi kukhona amaNdiya ithi khona amaJuda ithi khona yonke inhlobo yabelwe ukuba ibe noNkulunkulu wayo. Amen. Ithi kowenu ushembe bantwana bayingcwele. Osithi masikhuphuka siyekhaya labangcwele sikhuphe ngale ntambo emenyezwa unyazi bantwana bayingcwele abonkulunkulu. Amen. Isho njalo encwadi ichaza lokho uma sebebuza ukuthi nimkhonzelani umuntu uyatshela ukuthi Jeremiah 18 kodwa wona uthini ngoba nawe uphethe eBhayibhelini lakho. Umsebenzi 2 verse 22 angiphuthume bambani nje amabhayibheli makhosana ningawasabi. Madoda abaIsrayeli izwani nanka amazwi uJesu waseNazaretha. Kwathi umuntu waqiniswa uThixo. Umqinise phakathi kwethu ngemsebenzi nangezimangaliso nangezibonakaliso uThixo azenze ngaye phakathi kwenu. Amen. uJesu yini umuntu akabonkulunkulu. Amen. Mabethu khonza umuntu bavulela incwadi yemsebenzi 2 verse 22 uthi awufundele. Kodwa into ezosihlalisa kahle ukwenza kahle phakathi kwabantu uze babone indaba yethu. AmaHebheru 12 verse 1. John 10 verse 1. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngaleli sango uma ekhwela kwenye indawo uyisela nomphangi loyo ngena ngesango yebo impela umalusi wezimvu umlindi wesango uyakuzivulela ingakho izimvu zilizwe izilakhe uyakuzibiza izimvu zakhe ngamagama azo aziphumisa ma ezikhipha uyakhamba phambi kwazo. Amen. Yabo bangcwele abahle enkosini uma sekwenze ubudididi phakathi kwaseMaritzburg siyinkosi semnambithi sesimenyeziwe yafunda lamazwi akabonkulunkulu. Amen. Amen. Yayisiyahlabela yathi ziyamazi umelusi zamazi siyamazi ubaba wazo siyamazi umelusi siyamazi ubaba wazo
ididi kuthiwa icala lisilahlile samenyezwe emnambithi safa kungesemuntu abachotshwa kuyinkungu nelanga kabonkulunkulu amen. Ihlabele sihlabele inkosi ithi noma bangathini ithi kodwa yayisifunda lencwadi ka-10 bantwana bayingcwele yathi umelusi umevula isango uyahamba phambi kwezimvu bese ziyamlandela makwezakhe ezilukusa abantwana bayingcwele abonkulunkulu amen. Funda incwadi esalili khona kusale bangcwele abahle enkosini uma inkosi yomusa woza nembhalo 10 verse 33 khona sizokhumbuzana ukuthi sivelaphi. Imbhalo 10 verse 33 Nkosi Nkosi bobosise Nkosi bobosise lobo lobona unazare yeta olobunazare ngiyaqonda ukuthi lokhiye ufuna ukulahleka sebebancane abantu benyanga yezulu akithi njalo mshumayeli amen. Sebebancane basakuthi wayela abantu ukhiwe enyanga yezulu akabonkulunkulu amen. Funda baba incwadi mose u10 lapha imbhalo omuyeza noMahebheru 12 verse 1 basuka entabeni kaJehova lithizwi kusuka entabeni kaJehova ibanga lezinsuku ezintathu kwakuhanjwa ibanga lensuku ezintathu umphongolo wesivumelwano sikaJehova umphongolo wesivumelwano sikaJehova wahamba phambi kwabo ibanga lensuku ezintathu ufuna indawo yokumisa kwabo amen. Bangcwele abahle enkosini nihamba insuku engaki niyekhena ngani ngoba ibandla lisagcina umthetho kaNkulunkulu liphi yileli lena kabonkulunkulu amen. Nihamba nani nomphongolo nihamba nani nomnikazi wabantu ngoba leyo ndlela esuka isihende umphongolo isuka isinjani isuka isingcwele bantwana bangcwele amen. Akekho uvumelekela ukuhamba ngaphambili akufunakala inkosi inyathele sekunyathele khona wena nyathela kunyathele khona bani inkosi. Uma ngabe lezi inyawo zesikhumbuthi zingcwele ubaba mkhulu maye sentabeni endala enhlangakazi ubona inkosikazi iphethe ishumi eklinikhi yagula mayigula lenkosikazi ihamba kancane bizigoba ihambe kancane bisigoba uthi ubaba mkhulu mayebona besefuna ukuyisindisa wakhumula iqathulo wathi mayekhumula iqathulo la inyathele khona inkosikazi abesenyathela la inyathele khona inkosikazi abesenyathela manje ubaba mkhulu enyathela bese kuba buhlungu kakhulu yathi mayingaphambili inkosikazi yeza ukuthi kwehla ukufa kwase kuyaphuma egazini yayisijika iphinde emuva icabanga naleli ishumi ukuthi kuphela kwalo ukuthi ngizwakwaliphonse eklinikhi nje nasendlini angivile kwathi mehlangana baba mkhulu yini mntanami kwenze njani cha bengigula baba kodwa ngizwa sengingcono uthi dwa ngokulandela bengikuthandazela hamba thatha le mali ngoba bengiyibona inhliziyo yakho ukuthi iyakhala ukuthi le mali oyiphethe ukuphela kwayo yabe sihamba lenkosikazi yaphinde ekhaya yayisimdumiso okushembe bantwana bangcwele abonkulunkulu amen. Kodwa into ezofuna yenzeke le ncwadi Mahebheru 12 verse 1 uma sikholwa Mahebheru 12 verse 1 lasa ngalokho thina sihaqiwe isixuku esingaka sofakazi njengoba silapha ethempeleni basibuka bayehla bayenyuka ofakazi bokuba qhubeka
asilahle konke okusindayo kodwa sikulahle konke okusisindayo kakhulu kona ukona okusithiyayo kuyasithiya endleleni kaNkulunkulu siqinise asiqinise sigijime ibanga asiqinise ibanga sigijime ibanga esilibekeleyo simbheke uJesu simbheke uThixo umqalisi nomfezi wokukholwa kwethu amen siphambi konyazi bantwana bayingcwele ithi le ncwadi asigijime ibanga esilibekele mawuyinkosana uyinkosana mawuyinkosikazi uyinkosikazi mawuyinkosazana abayinkosazana abonkulunkulu amen awungatholakala usuhamba uphendle indaba kaMshumayeli ngoba mhlawumbe ugcobo kawunalo akabonkulunkulu amen futhi umuntu angangagcotshwa yimi umuntu akagcotshwe isenzo sakhe esikhomba ukuthi cha siyamkhomba kumgcoba akabonkulunkulu amen ithi inkosi ilanga mabe letha indoda thize beyizoyikhombisa ubaba befuna uMshumayeli ngwamathempeli eseqalibana abashumayeli bebengekho kuqala lokho uMshumayeli lapha uzohamba eqoqa labotiki esuka izwe likude thina njengakithi kukhona umbatha wasendwedwe eThaphamasi la nidlula khona manje eKenani abonkulunkulu amen oyihamba eqoqa bese kuthunyelwa ukuthi ngalelo langa lawo mathempeli noma lezo guqu lapha emzini yabantu okwakusontwa khona akuqoqwe lowo mnikelo kuzofika usibanibani ezothatha umbatha bangcwele abahle enkosini landileke ibandla sekudingeka ukuthi abantu bagadeke uthi ke ilanga malifika baba nangu uthi niyambona lo muntu uthi manike namgcoba nizobe niyamhlubula ngoba kukhona umuntu onenkolo yenele yena ongakwazi kuba nenkolo edluliselwa kwabanye abantu akabonkulunkulu amen uboke ubheka lapha ku23 insizwa nawe inkosikazi nawe inkosazana kukhona umuntu okwazi ngempela ukugida kodwa ongakwazi ukufundisa omunye umuntu ukuthi kugidwa kanjani akakuphiwe ukuthi akwazi ukufundisa ukuthi abe yigoso ke ngolimi lasemhlabeni akabonkulunkulu amen ukwazi ukusina impela kodwa ukwazi ukuyisinela phi iyena kodwa akakwazi ukufundisa umuntu ukuthi kusinwa kanjani nala ke egcotshweni uNkulunkulu mehlele kuwena wehlela kabonkulunkulu amen kodwa ungahamba ukuthungatha ukufuna ukuthi nibona abani aniboni mina kubi lokho athi amaHebheru sihaqwe isiquku sofakazi akufunakala amakholwa angezwani bantwana bayingcwele akufunakala amakholwa angathandani akufuneka amakholwa angakhumbulani ngihlalile ke mina la kakhulu mhlamba abadala bala iqhilawo bake bangibona ngisemncane kabonkulunkulu amen ngihlale ngingane phela ngahlangaza 20 years mangicabanga 23 years kwangangimama lapho 23 kuyali kancane sisabatha lapha phezulu lingakabi khona ke leli thempela kabonkulunkulu amen besikhumbulana thina nobaba uJili nezinsizwa zonke ezazi kade zikhona ube nomuswa ukuthi lamakhosana kade wawagcina kabonkulunkulu amen kufuna sikhumbulane ukuze sinqandeke kunini siyahlala kabanye bethu baqashile abanye banjani kodwa manje zihluphe ngokuthi ujwayele la kuhlangene khona amakhosana nkosana zihluphe mama ukuthi nihlangane lapho la nihlangana khona nomama enizoxoxa indaba kaNkulunkulu musu usinikeza ithuba lakho wedwa ngoba leli ithuba lakho wedwa lizogcina likonisa kabonkulunkulu amen izokuhlula inkolo ofuna ukuyibamba wedwa ibambe kanye nabafowenu ukuze nithi manihleli angithi abantu angikufundela iBhayibheli nje akukho la ngilibuka khona akabonkulunkulu amen uMshumayeli mina omdala wakithi uhlongwane sakuthi masibuye ethempeleni sabatha kude sofika ngo4 to 5 inkonzo sapha umkwana to 3 kuzophungula lapho uMshumayeli omdala kwakhona uMshumayeli ungcobo wabona babamkhulu athi ayivunule sekuyagidwa nyalo zophuma zonke izindla intombi insizwa amakhosikazi konke zigide iphindelela